marak basen sopuk kisah niki terketuan aku aran dia bayar tolokkan pengajian deman terkelah tipah ni jeung kelah tipah deman tolok kursi ye tam jadi nyadang kursi deman jamaah tolok ni abi seriri pokok abi nyelepek wah bertelosor deman waya kelagu ian ngaji baru minggas ngajah Allahumma sayyiban nafi'ah daet betoa deng kanggo tu adu Allahumma sayyiban nafi'ah daet deng kanggo tu adu ternyata arak kisah niki yen tama ke dalam kubur dengan saya baru itu nggih man rabbuka kau yang terketuan rombongan yen yang berjawab enggak daet rombongan man rabbuka rombongan apa maksud rombongan ternyata yonen tajah si gurun kan pengajian lamu muah genem ngaji erak lamu terketuan si malaikat enggak no isi mak berjawab itu rombongan kiai ya atau rombongan tuan guru sia saya saji guru neto ieu tan berjawab rombongan nia rombongan tuan guru rombongan tuan guru ieu doang menjawab maka malaikat melapor ya Allah anu bengak si panjang sikit beketuan man robuka rombongan menjawab beketuan waman nabiyuka rombongan doang menjawab nabi manik Allah taala wahai malaikatku adik ni aja saya ngani panjang lek genem lalu ngaji rombongan iku maksud adalah Allah Maha tahu kan rombongan iku maksud apa saunikana napi sabasen guru neto sami'na wa atona nerut tendoani ampun kena rombongan